Serang Nongkyrshan ke parti UDP Kamarang Koti Tuan Siya ubah dan Metbah Lyngdoh Leit Thep Kyrteng ha ke ofis audisi ke Eastern Wakasihir District Mynta ke Sngi ke Ruterek Urumpang Aja apply. Kita bagi orang halal kikam, injin dari sini. Tak ada yang berbagi. Yang orang kuno dah orang tu. Kalau pasang balik ibu bahatam, aku nak konsultasi. Kita kalau saya beritahu, tidak ada khusus kam bagi. Kau ini mana? Data, Thep account. Kau ini kabar, mau lihat sekarang. Kabar saat tambah kabar ni feel pada district mau. Jadi pagi dan don kita berbuat di Lyngdoh. Kamu MLA baru ni panggil kata ki, pergi jenjang kam kita pergi. Ini district mana kam pergi. Ke district tu usually kita berbuat di create ke district kalau mana ya ke jenis secara dah kami jangan segi baik. Katakan orang tahu, jangan create ya ke district. Dan itu sudah solution untuk. Kalau dia ke district pada kalau baru di district office जो की लाइन डिपार्टमेंट होते हैं ये भी सेट अप को करने का डिस्ट्रिक्ट है बट करने का लोगों को वही किया ना करें जो ना कि बात नारू ना नोट का डन का bentar lokal aku na kan na mencoba pakai kapal bang yo iba khat san snam ki ba ki GDP komu MLA na kanika constituency bang ka ban mentang yo iba klap pen krep yang ni direction cái respond upat ba hakan dekat tem ke bamta bat kumnu ke jing ya pher ke jing pen kret jing pi election ada nu jor gitu gi right likit tem ke aku beri bat kini ke election ke bamta makan jong aru nanum sun sur lada ki kam ki jam la ni kita jing pi nam aman pedor lo mulai ke ego ka supmen batun pa ni pi kalau ada bamta siti oktam apiu duna Nelayan konstitusi kami ini snow, but like man campaign election. But what cua kataru mereka cuma sanunai dulu. Wang su pelak kalau mahal ini dulu. Katu kini kita perlu menjual lah kesan ini. Ki election itu baru likely. Kalau mau MLA election, MC dari parti, berkuntat saja. Silong kesan berapa? Jokowi ke political party juga. Leit le hak ni kan sudah Mynta negara Jokowi ki wan sakman da man sumha bal pau ya kata kaji anu Jokowi ba ikwa ban ai ki kesan ba ani kan sudah Mynta ta ba ar ba adi ba ni kundu ki so snow yang masih view pai ba ei ba ju liver body pakai ke jing apa kipin pawa mi kwa ba man ni te kan na ma ni ki ke daw ta ka mo wi ba ke tu ke tu ba pe ki ka no ada snow na ma na snow ku na pa khat wa la di na ma ka lo ki su ke jing ju ba ko shampang ba ke jing ju ba ko lo rang ba ba don jing ka ma ya ba kadang kami tu iwe ni jangan baru. Maka jumpa Jokowi kalau yang mana kali ini bila lihat kami development terkait itu nadong sedang pada jumpa susu. Ngide benar bau, banwan cepat banwan tidak. Ban kalau ruh kerja bawa, maka kedau. Banyak kali yang juni ingin cuci persasi persai. Kata kalau mensin jong kena susu, ada konstruksi. Nalor kita juga sahaja. Kini kita perlu unjuk saja tempat. Di hari ini kami ada tempat secara jinsum. Bahkan di election ke pemerintah ini, ke board ke bahagian yang ke board ke bahagian sungguh, nak kipai bahagian susah. Kamu present ke UDP, bawa mana kita ni ke, ai ke assessment try ke UDP kan OC kan job dan ke performance juga. Well, agak beda betul. Assessment aku bertakan nutrisi. Nasubut orang ni bagi feel so dulu yang tak ada itu. Bagi expect bahawa so dulu ini. Tak ada expectation. Kalau political party claim dah fin batang katalan jom. Dan real assessment kan nombor hadir, tham hadir. Nombor tak ada
it's too early in fact when we make assessment. But we are konstitusi pengenai assessment kalau very positive. But kadang dah kasih sebab itu nak dari batu respond juga hari ini election pemerintah. Jadi let's say laku mukumno atrai kumba CTO dari sepuluh ni suaka pun di atrai malu malangi na sutui hangno idam kikan dari kijung. Ndai kejing tu kejungi kalau bah sisi mengelabuk kikan dari ngikuak bagi kikan dari kini menjong. Nak kira konstitusi. Habis dia buat di kena upai ba bakal UDP ke dalam stokan. Pi kong penjen kumno village upai ba, pas nguthu upai ba. Ke kita ke don UDP pakai UDP. Atau bai dia khamtam ki nong kai pat tu ke jinja. Ye ki jinja ki bapel ya ko. Anu government nak apa sekapo. Nimla ban Leit ni don hi jinja bagi tu. Ndai kawai ngam ni bang efekti kalau ni ko parti. Ndai kawai kalau bang don haka yang jong leadership bangin iaram ya ka government ini ya semua bakal dalam kejing nam sini setai but kejing pensno ni kipai ba hakane ke ketiga pemerintah isno ba kalau dia bentai ya ke UDP bakal jalan ya suka di Mynta nak kena jungi Mynta stong barok ki konstitusi ki bangin afiri kan dia bal bangin penting kenapa ki kanil jungi ki dibanjok mengenai kriminal but hak juga po kene ke dikalah ke kamu ya ki pai ba ba pinyo ya kene kalah kamu sisian sansnem what let perkhat dak mu da ki pai ba ki rak nyum ai kene kalah ini ke UDP hak ke platform bangin yo ini pesan bangin don ya ka bentar ke jungi ban tahu ya ke suka ban bangin di kata kalau ki pai ba la ki mai la ni bangin di ni scam long ke jing babi masih kini berusaha sedang kami don bentar ke bagi mai la kata tu pila ada dan kali itu pila pun ni kam jing terima jing terima pi bat segi benang sakso nonor kini berkhoi kibang la pasang mana pakai ni khas kini kesana well district of Wega issue ku ba ila keren lagi pokok snap ya ada mengenai district Mynta kuno bangin bersang ku mengalau mengenai lagi district office yang lain department go prepare ni ke district semua itu jadi tu jong kani kalau bangin orang ini saya kantor kamu mur kadi bendan ke close connection jong kini lain department bagi pajak ada grassroots. Jadi kalau kau ikut agenda kalau kalian juga anut sisa, bar kata ke agenda kalau, ba kumno manrat mukau, ya kejung duk, ya kejung jenja, kejung kipai bah kelas. Lalu dah kejung senca kejengah, kumnya mentang district office kejung sedang mesti. Kasih jeng sedang berada ki kam ki jam ki berada ban pentulun nak mentang ki kita. Okey. Jadi hakane ke benda kalau mentang ingin sekian, ba dapat jinyo itu district baik ba mungkin ai ke jinset ke jinset bat apa menjob bat menyo dalam yang soka district office yang kita ini pak ingin bersama set keloy katbat cái bapulong phi na du sa bapulong sa ta banyak kon election mo beli bapiji ka parti UDP banyak ka daw dari bang suka yang asik parti juga regional parti dulu dari terbangan anak insan mereka untuk mesin juga jadi dia nak itu bang ada lupa juga mesin mengeromi juga caso banong ba regional parti yang mentah tadu ke kebanyakan kau mengaji ini kereta UDP kebanlah sustain ini kebanlah continue apa kita kapal hari iba UDP kan mengkawai lagi akhir la ia keban teh ia kikam kepada nak kebentak interest jong ipai ba bagi nak susung jong ke state kita kada kawai nganut kita kata yang dapat mungkin cibun kepada dia kami alat
Andre ngakwa lagu gunung bagi pesang long ya kita kijing kwin di jong ki bobon bala kiba hamtam hakani ke tendi de bani election tu Mynta kijing kwin ki ke jong ki pai ba hakabai dei bat ke party tu kalong very high kalong ke bas kambha Metbah Kipat como presiden jong ke United Democratic Party bunsien ke election mi juang bau nono mong ilam bau yalam ya kenu kun ke parti udon ke chances of winning ke bau bha amar ba pihak ban petu ikui ki constituency mutla jateng ke bunsua ke bon ki Julium lendang ke election law phai ke constituency lebih ke jinyu ke jong pi pat lingba ke upajba jong ni constituency ke jong pi hatokan kan long da kumno ko rukam namar piap iban flut ko skwi constituency Nai tang kawai kum kinomik ma kum ki MLA kai ke kam ko pi fitre ha kisan tu kisan pata kalong ko bodon kam ba ngaju tu ki parlok MLA kam tam ki dan job thamai ba hide ben pelut sibon ke por bat ki ba ada grassroots kai ke da kadau kalong ba pin smo tu ya kai ke jing but they ege di tweet tiga jumi pai. That's number 1. Number 2 pada kalong apa pismo tu ya kata kelak ban respond. Dah kena menunggu hukum kebab pindah ban respond. Kalau ban scheme hak bagi bagi lahat jingram nak bantah jengki kat keba hidon ki bentah ki wa nak kalian ke government hidon ki jingram ki support nak kau ke pos ko. They hak mai rang hingga i ke kam nak Hoi kadang kejin keren, hak bagi kata Dende bini keren ni kini pipek lagi hak level tu prime minister, even chief minister, vice konstitusi dulu dan bon chief minister for state dulu vice konstitusi dulu gile tangki major campaign iba one big campaign iba don bridge ko aja kada gile tangkun gitu meeting lagi jauh mana nai ni apa merah dia ke Mynta nga social bangan ong bangan ong meneba dipai ba iba don lupa kitwa banten pal di song na lor kini sakiwai ke perlok ibon di besar kini lu kiwan semat banten pal di song balik kalau lor kita dengan seorang yang kena bagi MLA kam MLA kalau waktu ini ba pintre santayo shu election dan salmana shu election ini bantri baru santai lagi kata kata itu but kadek jopi bagi pai dak ada very close but ada benda jijan jan ban sungap ban charge ko dia kata kalau kami iba apa mai kan don hoi kalong sisa kata kalau ada musim nanti buat sistem SAP dan kami tidak don sistem normal dia dan kata kami buat sistem ni pun harus tu pun dia dia ngaku mencuah ni meminta lagi suatu dan konstitusi level awal kita baru sistem don kami datang mampu di kucu dengan kong nang kat kita dia kucu ni bisa nak dia poi na like lu energi ongin kuat pada ipi mengi suatu dia ka jingbon kam joki akabari ba kelin ko ka ig ba kit Mynta nak banta ada state level kita katakan ko itu bagi mai nang konstitusi pai bai ngam dan ti atatian ada ke jisania kumakil ke dalam jisania ngarung ada ke jisania akabari ba election maka election kam de bangai kun marwe ngi kun kat bagi pai ba all best. Okay.